Hello, welcome to ABC in Zambian languages. Today we are learning about domestic animals in Lunda. Do you know the goat, duck, or cow in Lunda? Come, let's learn together. Hainyama hichwaza tshanga amkala patu mukoku ikawa kasumbi ingombi mpembi mbuli pusi mumukala wankaka wami weyala kanyama keji makadina mudimu ngombi wachukwashanga kudima mumaha mpembi wakenga ja kukandama na kusekesha anju kasumbi wahinjushanga antu mukala na bwididi kokoliko kawa watalanga hanji mpinji ya ufuku ifuku dimu mpaso wa shikiri na kuimusha chunyama nikamu nkawindi eyi ngombi unahinjuki nga mo ngombi wakwiri eyi mpembi udingahi me mpembi yakwiri eyi kasumbi bwididi mwana kokoliko nikena kasumbi kakwiri kawa nine udingahi wo kawa wakwiri niyena nikena kapusi kakwiri miau chikamumweni wo mpaso na kwenda kuya kukadinga mpaso wa sekeri cha kuzangalala awa chunyama eji mai bwambu dami dinu. Well done. Thank you for watching today. Until next time, goodbye.